Gertrud. Gertrud. Når du er hjemme. Jeg går om et øjeblik. Du skal vel i syndikatet i aften? Ja, bestyrelsesmøde. Jeg går nok i operaen og sætter mig i min sædvanlige krog. Hvad går du? Fidelio. Kom. Lad os snakke lidt sammen. Jeg har noget at fortælle dig. Det er sandt, har mor været her i dag. Nej. Hun skal jo have sine månedspenge. Var det det, du ville fortælle mig? Nej. Kom. Sæt dig. Sig mig, Gertrud. Hvad vil du sige til at blive ministerfrue? Det kommer an på, hvad det er for en minister, du vil gifte mig med. Minister Canning. Nå, det var nyheden. Der er altså tale om, at du skal være minister. Ja. Du har da ellers ikke hørt til regeringens varmeste tilhængere. Nej, men man er kommet på den idé, at et lille saltkorn i regeringen kunne ikke skade. Og du skal være det lille saltkorn. På vejen hjem mødte jeg ham, det nye musikgeni, Erhard Jansson. Er det ikke sådan, han hedder? Erland Jansson, hvis det er ham, du mener. Ja, Erland Jansson. Er han et geni? Det siges. Jo, men hvad mener du? Du forstår dig jo på musik. Ved du, hvem jeg også mødte? Nej. Gabriel Littmann. Det var ikke min mening at såre dig. Det ved jeg. Jeg bad ham komme og hilse på os. Ville han det? Ja, det sagde han da. Han har været længe borte. Og hvad? 2 år? 3. Jeg skulle have nogle breve. Regninger ved sagtens. Tak. Der er et stort billede af Littmann i avisen. Må jeg se? Hvor han dog ligner sig selv. Ja, han har ikke forandret sig meget. Entre. Buonanotte. Gracias, Federico.
Quan marxa? Demà. La destitució tindrà efecte a partir del dia 1, però un cop acabat l'informe me n'aniré. Sembla ser que li volen fer unes proves. És clar. Li faran una sèrie de proves. Li faran explicar tot. Si estigués boig, millor per tothom. No li hauria d'haver deixat fer. No. Però en Max no era... En Max no era un policia com els altres. Mare meva, quin espectacle. Sí, és increïble. Un mort. Un ferit lleu. L'estan curant aquí al costat. S'ho han endut tot, 80 milions. Acabaven de carregar els sacs. Porcs. Aquests van fort. És la quarta vegada aquest mes. Escolti, Max. No, senyor, no hem pogut. Els esperàvem a Champère i han atacat allà mateix. Un mort. Sí, senyor, ara hi vaig. No està malament. O sigui que tenim 6 tios capaços de fer un bon cop. Això depèn del cop. Un atracament. No els veig llançant-se un gran cop. Tampoc parlo d'atracar el Banc de França. Vull dir un atraquet de principiants. Jo els veig molt verds. Sí, però de més verdes en maduren. Amb totes aquestes agressions que surten al diari que queden sense castigar, d'arribar que un dia o altre, veient que no en tenen ni 5, acabin pensant per què nosaltres no? Aquest és doble. Em puc banyar? Com si fossis a casa teva. Dilluns que ve a Cinema 3, l'última pel·lícula dirigida per Howard Hawks, Rio Lobo, tan clàssica com Rio Bravo o El Dorado, i amb el seu mateix protagonista, John Wayne. Un John Wayne que Jennifer O'Neill troba a la pel·lícula especialment confortable en un dels moments més recordats d'aquest western que, com d'altres vegades, enfronta la veterania amb la joventut i l'humor amb l'aventura. Rio Lobo és el títol de Dilluns que ve a Cinema 3.